जाबाय दा गोदानै टेट खुंनायनि बाथ्रा गैया फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटिया जाबाय टेट क्वालिफाइड बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ जिर' टिचार सिंगल टिचारखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होनानै बर' मिडियाम आरो गुबुन मिडियामनि जि मादार टां मिडियामनि स्कुल दङ बेखौ गोख्रों स्ट्रेंथेन खालामनांगौ। लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायखो दिनै दिपेन बर' बिथांखौ बिटिआरनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि फारसे जानानै खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा सिगां समाव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंफेराखैमोन बिथाङा डाइरेक्ट आसाम गभर्नमेन्टखौसो बुंबाय थादोंमोन नाथाय बिटिआर सरकारखौ बा 6 शिड्युल एरियानि जानाखि प्रमद बर'जों दैदेनजानाय सरकार बे सरकारखौ बिथाङा फंसेबो राव बुङाखैमोन नाथाय दिनैहाय एसेब्लाबो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। हयथ' बेबायदिनो फैगौ समावबो बेबायदिनो टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि फारसे जानाय खोथा बुंबाय थागोन जों बेखौ आसा खालामो। बिथांनि बुंनायनि आन्दोआव माबाफोर थानो हागौ मानो होनोब्ला दाखालि जोंहा 30 सेप्तेम्बराव मोनसे धरना जानानै थांदोंमोन क'क्राझारावहाय बे धरनानि मोनसे रिएक्सन जानो हागौ बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा धरना होखालिनो बेलासि समावहाय टेट बिजाथिफोरनि धरना होनायखौ बुंदोंमोन खामानि गैयाब्ला धरना होबाय थानो हायो बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। दा बिनिनो अल्टारनेट माने बे दिनखालिनो एबसुनिफ्रायबो धरना होनाय जादोंमोन इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव अब्ला बिथांमोनाबो जेबो खामानि गैया नामा बे मोनसे कुइसन जायो जे प्रमद बर'आ धरना होनायखौनो जे खामानि गैयैखाय नोंथांमोना धरना होबाय था बे सरकारनि आयेननि खामानि मा खामानि बेबायदि होननानै बुंदों अब्लाबोथ' बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसिखौ होखारनायाबोथ' आयेननि खामानि बेवहाय धरना होनानै मा मुलाम्फा जानो बे मोनसे कुइसन जायो। प्रमद बर' बिथाङा दा धरना होनाया जेबो खामानि गैया नोंथांमोना खामानि गैयाब्ला धरना होबाय थानो हागोन बे खोथा बुंनाया एक्सेप्टेबल जायाखै आरो धरना होनायनिनो दिनै बिथाङा सिफ जाफैबाय बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दिनैहाय दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायलांदों बेखौ आङो दसे उनाव सावरायलांगासिनो दङ नोंथांमोना वीडियोखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। বন্ধুসকল আপোনালোকে ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে এইটো দেখিব পাইছে আৰু শুনিব পাইছে। ইয়াতে ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আপোনালোকে এইটো বড়ো লেংগুৱেজ বুজি পোৱা নাই যদি আপোনালোকে নিশ্চয় নুবুজিব ইয়াৰ কাৰণে মই ইয়াতে এছামিজ লেংগুৱেজত আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ। ইয়াতে ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিআৰৰ টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পক্ষত হয় তেখেতে কথা কৈছে মাত মাতিছে এইটো বহুত ভাল কথা। ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়া এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি আপছো অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয় তেখেতে বহুত দিন পৰাই মানে বিটিআৰ চৰকাৰক একো কথাই কোৱা নাছিল তেখেতে খালি অসম চৰকাৰক খালি কৈ আছিল এতিয়া তেখেতে বিটিচি চৰকাৰক মানে কোৱাটো আমি দেখিব পাইছোঁ এইটো ভাল কথা। এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আমাৰ ষ্টুডেণ্ট লগত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ লগত হয় বা পক্ষত থাকি কথা কোৱাটো বহুত ভাল এইটো আমাৰ সকলোৱে টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱাই কথা কৈ যাই থাকিব বা টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট পক্ষত হয় কথা ক'ব এইটো আমি আশা কৰোঁ। তেখেতে বহুত কথা কৈছে ইয়াতে কি কথা কৈছে মই এইটো অলপ পিছত কথাটো মানে এক্সপ্লেইন কৰি দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। ফাৰ্ষ্টত মই বড়ো লেংগুৱেজত কৈ ল'ম তাৰপিছত মই অসমীয়া লেংগুৱেজত ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি অসমীয়া লেংগুৱেজৰ ছেকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय डिपेन बर'नि जानाखि बुंनाय बे बुंनाया ओरैबायदि बुंदों बिथाङा गोदानै टेट खुंनाय नंला थारमाने सिगाङावहाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमहैदोंमोन डिपेन बर' साहित्य सभा आरो प्रमद बर' बिथांमोनहा मोनथाम आफादजों ज' जानानै बिथांमोना लोगो हमहैदोंमोन आरो बेयाव सावरायदोंमोन बिटिआरआव बा आसामाव बर' मिडियामनि एक्सट्रायै मोनसे टेट खुंनांगौ आसाम टेट बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो डिमान्डबो खालामदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआव। बेनि थाखायनो बिथाङा दिनैहाय जोंनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि रिएक्सनखौ नुनानै धरना होनायखौ नुनानै दिनैहाय बिथांमोनहा गावनि खोथाखौ सोलायनांगौ जानानै फैदों। दिनैहाय रोजा रोजा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनहा दिनैहाय सिरियै जबाय थायोब्ला जानाय नङा ओंखायनो नोंथांमोना लामायाव ओंखारबोनांगोन धरना होनांगोन डिमान्ड खालामनांगोन अब्लासो बिथांमोनहा जोंनि जानाखि डिमान्ड जोंनि जानाखि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ बिथांमोना खोनासंनो बाध्य जागोन ओंखायनो सिरियै जबाय थानानै जेबो जानाय नङा। बिनि उनावहाय डिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायबावदों नोंथांमोना नायदो। डिपेन बर' बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों जे टेट पास केन्डिडेटफोरनो थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ जोंहा स्पेशल टेट जानानै थांबाय आसाम टेट पास जानायबो गोबां केन्डिडेटफोर दङ नाथाय बिटिआरआवहाय दिनैहाय रिक्रुइटमेन्ट होआखै आरो बे रिक्रुइटमेन्ट होयैनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि फरायसालिफ्रा थैनो थांगासिनो दङ आरो बे थैनो थांनायखौ नुनानै बा मिथिनानै दिनैहाय डिपेन बर' बिथाङा दिनैहाय मिडियानि सिगाङाव बे खोथाखौ बुंनो बाध्य जादों। बिथाङा बुङामोन सिगां समाव जेबो खोथाखौनो बुङामोन एथ'ग्राब बेबायदि सेन्टिमेन्ट लानानै बिथाङा खोथाखौ बुङाखैमोन खालि आसाम गभर्नमेन्टखौल' बिथाङा बुंबाय थायोमोन दाय जाबसिनबाय थायोमोन। दिनैहाय बिथाङा
खेंसालियायैबाबो प्रमद बर' बिथांखौ दिनै बुंबाय आरो बिटिसि सरकारखौ बुंबाय बेयो मोजांनि बाथ्रा फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बुंबाय थागोन जों बेखौ आसा खालामो बेनि उनावहाय बिथाङा बुंबावदों जे बिटिआरआवहाय गोबां सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेम्स दङ बे सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेमखौ थाबैनो सुफुंनांगौ आरो बेवहाय बर' मिडियामजों लोगोसे गुबुन मिडियामनि बिथिङावबो गोबां जेंना सोमजिनानै दङ बियो बेखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ होननानै प्रमद बर' बिथां आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ दाबि दिखाङो दिपेन बर' बिथाङा बेबायदि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा थाबैनो एसआइइउ एप्रुभ खालामनानै होनांगौ जोंहा दाखालि प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि बुंबाय थादों आसाम सरकारा एसआइइउ एप्रुभ खालामनानै हराखै बे खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ सोलोंथाइ मन्थ्रिया एसआइइउ एप्रुभखौ खालामनानै होबाय होननानै बुंदों नाथाय बिनि आन्दोआव मा जानानै दङ बेखौ जों मिथिनो मोना जेब्ला आरटिआइ होगोन बेनि सायाव एसआइइउ एप्रुभनि सायाव अब्लासो जोङो बे आरटिआइ रिपर्ट मथे जों मिथिनो मोनगोन नाथाय बेवहाय दिपेन बर'आ ओरैबायदि बुंदों जे प्रमद बर'आ बा बिटिआर सरकारा बुंदों एसआइइउ एप्रुभ जायाखै नाथाय एसआइइउ एप्रुभ मानो जायाखै बेखौ थाबैनो एसआइइउ एप्रुभ खालामनानै होनांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ होननानै दाबि दिखाङो दिपेन बर' बिथाङा बेबायदिनो बिटिआरनि बायजोआव खेबसे खेबनै बा खेबथाम गाहाम खेबब्रै गाहाम एलपि एमइनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट जालांबाय नाथाय बिटिआरआव गैया बिटिआरआव अनलि ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनिल' खेमसे एपइन्टमेन्ट जालांबाय नाथाय एलपि आरो एमइआवहाय जेबो रिक्रुटमेन्ट जायाखै आरो गोबां टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौ निजुक्ति बा थिसनथाइ होनांगौ थाबैनो होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायो दा लोगोफोर बेबायदिनो फरायसा आफादनिफ्राय जोङो सापर्ट मोनबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो जाहाथे फैगौनि जानाखि हाबाफारि लानाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि थाखाय जानाखि हाबाफारि लानो थांगासिनो दङ बिथांमोननि हाबाफारियाव जाहाथे फरायसा आफादनिफ्रायबो हेफाजाब होफायो आरो सरकारनि सायाव गावनि डिमान्डखौ बा फरायसाफोरनि डिमान्डखौ बा टेट क्वालिफाइडफोरनि डिमान्डखौ आरो फरायसालिनि जेंनाखौ सुस्रांनो जानाखि डिमान्ड खालामनाय बे डिमान्डखौ सरकारनाव दाबि दिखांनायाव फरायसा आफादनिफ्रायबो हेफाजाब मोनबाय थागोन आरो दिपेन बर' बिथाङाबो हेफाजाब होबाय थागोन जों बेखौ आसा खालामो जाहाथे बेबायदिनो हेफाजाब होबाय थायो होननानै जोङो आसा खालामबाय थानो नांगोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना दिपेन बर'नि जानाखि बुंनाय राव बे बुंनाय रावखौ नोंथांमोना निस्सय भिडिअनि इन्ट्र'आवनो नुखाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनोब्ला नोंथांमोना दिपेन बर'नि बुंनाय रावखौ भिडिअनि जोबनायसिमाव होनाय जादों आङो नोंथांमोना भिडिअनि जोबनायसिमाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে দিপেন বড়ো হৈছে যে আমাৰ অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এজন প্ৰেচিডেণ্ট হয় তেখেতে বহুত দিন পৰা মানে আমাৰ টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট পক্ষত হয় মানে কথা কোৱাটো আমি দেখিব পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এদিনা কোকৰাঝাৰ এবাৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ এটা ধৰ্ণা হৈছিল এই ধৰ্ণাৰ পিছতে তেখেতে মানে এটা ৰিয়েকশ্যন দিছে বা মিডিয়াত কথাটো কৈছে এইটো আমি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকে এইটো বহুত ভাল লাগিছে যে এনেকুৱাই আমাৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটৰ পক্ষত হয় চৰকাৰৰ ওপৰত দাবী জনাব লাগে যে সোনকালে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকক নিযুক্তি দিব লাগে ইয়াতে তেখেতে বহুত কথা কৈছে আপোনালোকে বড়ো লেংগুৱেজত বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াতে যদি বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব ইয়াতে তেখেতে কৈছে নতুনকৈ আৰু টেট পাতা নহ'ব এই কথাটো কৈছে মানে সেইদিনা আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা আৰু আপছু আৰু UPPL চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তিনিজনৰ গোট হয় আসাম চৰকাৰৰ লগত এটা আলোচনা কৰিছিল আৰু ইয়াতে ডিমাণ্ড কৰিছিল যে আসামত এটা আকৌ টেট পাতিব লাগে এই কথাটো কৈছিল আৰু ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ টেট পাতিব লাগে এই কথাটো কৈছে কিন্তু অসমত বহুত টেট পাছ হৈ থকা আছে বড়ো মিডিয়ামে হওক অসমীয়া মিডিয়ামতে হওক কিন্তু বড়ো মিডিয়ামত যে সুকীয়াকৈ মানে এক্সট্ৰাকৈ টেট পাতিব সেইটো কোনো একচেপ্টেবল নহয় এতিয়া দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়া সেই কথাটো সলনি কৰি নতুনকৈ টেট পাতা নহ'ব এই কথাটো কৈছে এইটো আমি ভাল লাগিছে তেখেতে আমাৰ যোনটো ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডটো তেখেতে একচেপ্ট কৰিছে আৰু এইটো চৰকাৰৰ যোনটো ডিমাণ্ড কৰিছিল তেখেতে সেই ডিমাণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব লাগে সোনকালে তাৰপিছত তেখেতে কৈছে টেট পাছ কেণ্ডিডেটবিলাকক সোনকালে নিযুক্তি দিব লাগে সেই কথাটো কৈছে এনেকুৱা ডিমাণ্ড কৰি থাকিলে আমাৰ টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে আগন্তুক দিনক এইটো পজিটিভ এটা ৰিজাল্ট আহিব এইটো আমি ভাবিব পাৰোঁ তাৰপিছত তেখেতে কৈছে ছিংগল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰ এনেকুৱা বহুত স্কুল আছে য'ত মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে ছিংগল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰৰ কাৰণে ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ লগত আৰু অন্যান্য মিডিয়াম যেনে আছামিজ মিডিয়াম বেংগলী মিডিয়াম তেখেতসকলৰো বহুত প্ৰব্লেম আছে এতিয়া বিটিআৰৰ যদি নিযুক্তি নিদিয়ে টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট নিদিয়ে তেনেহ'লেতো সকলো মিডিয়ামতে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ যাব এইটো বহুত মানে ভাবিব লগা কথা আছে
ইয়াতে দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া যে আজি এইটো মাত মাতিছে এইটো বহুত ভাল লাগিছে তাৰপিছত তেখেতে কৈছে বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু আসাম চৰকাৰ সেইটো সোনকালে SIU এপ্ৰুভ কৰি দিব লাগে সেই কথাটো কৈছে সেইদিনা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে SIU এপ্ৰুভ কৰি দিয়া নাই আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কৰি দিয়া নাই এতিয়া এদিনা কৈছে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে আসাম এছেম্বলিত অনুমোদন দিয়া হৈছে SIU এপ্ৰুভ কৰি দিয়া হৈছে স্পেচিয়েল টেট পাতিব লগা আছিল স্পেচিয়েল টেটো পাতি দিছে সকলো কামবিলাক মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে এই কথাটো কৈছে কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই কথাটো কৈ আছে যে SIU এপ্ৰুভ হোৱা নাই সেই কথাতে মানে দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি SIU এপ্ৰুভ হোৱা নাই SIU এপ্ৰুভটো সোনকালে কৰিব লাগে যোনটো 1200 কাৰণে SIU এপ্ৰুভ দিছে সেইটো সোনকালে আসাম আৰু বিটিআৰ চৰকাৰে এইটো সোনকালে SIU এপ্ৰুভটো কৰি আনিব লাগে আৰু টিচিং ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো দিব লাগে সেই কথাটো কৈছে তাৰপিছত তেখেতে কৈছে বিটিআৰৰ বাহিৰত 3-4 বাৰ মান এতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ল LPMৰ কাৰণে কিন্তু বিটিআৰত কোনো এটা মানে LPMৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া নাই বিটিআৰৰ অনলি দিছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই কথাটো কৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ LP আৰু MR এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম আছে সিংগল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰ সেইকাৰণে সোনকালে LP আৰু MRত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিব লাগে সেই কথাটো কৈছে দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া সো এইটো আমি ভাবোঁ এনেকুৱাই আমাৰ অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰা এনেকুৱাই আমি মানে সাপোৰ্ট পাই থাকিম সেইটো আমি আশা কৰোঁ আৰু এনেকুৱাই বহুত এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আমাৰ ABMSU APSU আক্ৰাছু আৰু বনছু আৰু এনেকুৱাই বেংগলী ফেডাৰেশ্যন ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এনেকুৱা বহুত আছে সকলো এইটো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আৰু এতিয়া আমাৰ এমালগামেশ্যন হ'ব গৈ আছে আমাৰ বিটিআৰত 2244 স্কুলৰ যোনটো ডাটা ওলাইছে এই ডাটা মতে আমাৰ স্কুলটো যদি এমালগামেশ্যন হৈ যায় তেনেহ'লে স্কুল বন্ধ হোৱাৰ বহুত চান্স আছে এইটো আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো বিষয়ে মাত মাতিব লাগে আৰু আমাৰ য'ত মানে জিৰ' টিচাৰ ছিংগল টিচাৰৰ প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমৰ বিষয়টো মাত মাতিব লাগে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আৰু আমাৰ যিমান নেকি পলিটিক্স অপজিশ্যন পাৰ্টি আছে পলিটিকেল অপজিশ্যন পাৰ্টিবিলাকেও ইয়াৰ বিষয়ত মাত মাতিব লাগে ইয়াতে আমাৰ বৰ্তমান BJP চৰকাৰ আৰু UPPL চৰকাৰ এটা এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে বিটিআৰত আৰু য'ত GSP আছে BJP আৰু GSP তাৰপিছত UPPL এই তিনিটা চৰকাৰে মানে এটা বিটিআৰৰ চৰকাৰ চলি আছে তিনিটা পলিটিকেল পাৰ্টি মিলি তিনিটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে এতিয়া আমাৰ বিটিআৰৰ এতিয়ালৈকে টেট নিযুক্তি দিব পৰা নাই সেইটো বহুত ভাবিব লগা কথা সেইকাৰণে আমি আহিব লগা যোনটো পদক্ষেপ বা যোনটো কাৰ্যসূচী ল'ব খুজি আছে টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ইয়াত সকলো টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনবিলাকে মানে কেণ্ডিডেটবিলাকে যিমান টেট পাছ হৈ কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে মানে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আৰু সকলো মানে এইটো কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে চ' এইখিনি আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে সেইটো মই ভিডিঅ' একেলগে দি দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ गोजोन्थों टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2-3 बोसोराव गोबां खेब सावरायबाय बिथांमोननि जि दाबि जे गोख्रैनो एलिमेन्टारि लेभेलाव जिहेतु ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि एपइन्टमेन्टआ मोनसे फेज जालांबाय आरो बिनि गेजेरावनो आसामाव LP ME एलिमेन्टारियाव 2-3 फेज जालांबाय बिटिआरआव जिखिनि दायो पोस्ट दङ खालि बिनिनो माखासेया सेंसन जानानै दङ माखासेया स्टेटनिफ्राय SIU एप्रुभेल स्टाफ इन्सपेक्शन इउनिटनि मोनसे एप्रुभेल नांगौ आरो बेयो मोनफ्रोमबो सिस्टेमेटिक मोनसे प्रसेस दा बे SIUनि एप्रुभेलखौ गोलाव समनिफ्राय गिबि मन्थ्रि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसाम सरकारनि बिथांमोनखौ जों खावलायबोदों आरो बिटिआरनि चिफ बिथांखौबो जों खावलायदों बिथांमोननि सेक्रेटारि आरो बिथांमोननि डाइरेक्टर अफ इडुकेसनखौ जों खावलायबोदों जे इमिडिएटलि SIU एप्रुभेल लानायनि गेजेरजों सेंसन पस्टखौ माने क्लियार खालामनानै बिनि एगेन्स्टआव जिहेतु सिंगल टिचार जिर' टिचार दङ जोंहा गोबां आरो प्राय 5-6 हाजारनि बारा टेट क्वालिफाइड टिचार दङ 6 सिडुल स्पेसियेल टेट जालांबाय दा गोदानै टेट खुंनायनि बाथ्रा गैया फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटिया जाबाय टेट क्वालिफाइड बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ जिर' टिचार सिंगल टिचारखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होनानै बर' मिडियाम आरो गुबुन मिडियामनि जि मादार टां मिडियामनि स्कुल दङ बेखौ गोख्रों स्ट्रेंथेन खालामनांगौ क्वालिटि इमप्रुभ खालामनांगौ आरो जोंनि यां जेनेरेसन जायफोर क्वालिफाइड टिचार जायफोर टेट पास जानानै दं बिथांमोना साख्रि मोननांगौ दा बेखायनो जों खावलायदों आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङा बुंदों जे SIU एप्रुभेला गोख्रैनो जागोन जों दाबि खालामदों जे काउन्सिला मिशन मदआव खामानि मावनांगौ आरो स्टेटनि गिबि मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि रणोज पेगु बिथांमोना बिनि सायाव थाब एप्रुभेल होनांगौ होननानै खावलायो लोगोसेनो जोङो बे मेटारखौ लानानै आरोबाव सरकारजों जों सावरायबावगोन गोजोन्थों